Merhaba arkadaşlar, benim adım Şehroz, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizinle beraber bugün 3. dersimizi gerçekleştireceğiz. بله دوستان عزیز سلام علیکم نویمان شهروز خوش آمدید به کانال من. امروز درس زبان ترکی رو یعنی درس سوم زبان ترکی رو برگزار می‌گردانم. خوب دوستان خواستم از روی کتاب درسمان رو ادامه دهم که این کتاب در اینترنت هست. من در پایان یک لینک میگذارم. این کتاب رو با شکل PDF برای خودتان گیرید. خوب دوستان kitabı ki imroz yakcaya kor mektem دربارش yabancılar için Türkçe ders kitabı yani kitabı dersi زبان ترکی می باشد. از روی این کتاب خواهیم ادامه کرد. خب در درس یکم و دوم درباره الفبا یعنی درباره الفبet زبان ترکی گپ زده بودیم. در درس دوم باشد درباره چطور با یگان دوستان و با یگان شخص چطور سلام میکنیم و پرسپوس میکنیم درباره معلومات داده بودیم. خب اینک امروز از یونیت یک یعنی یعنی قسم یکم خب این کتاب رو از سر آغاز میکنیم. کتاب A1 yani قسم yani seviye yakumi زبان ترکی می باشد. خب ünite 1 merhaba yani salam رو میداند. tanışma, selamlaşma, dilekler yani شناسایی و سلام کنی و خواسته ها آرزوها. خب دوستان در اینجا یک چند کلمه هست، آنها رو یک جای بخوانیم، بعد از او با طرز سوال و جواب های سوال ها هست. خب merhaba سلام günaydın subh khair nasılsın yani çiğel asti nasılsın yani iyi هست با ı هست. اگر این خطی که میبینید ı yani به نقطه باشد در بالایش نقطه نداشته ı اگر نقطه دار باشد ای yani چیزی که میبینید ای خونده میشد این باشد ı. İyiyim nasılsın iyiyim nasılsın yani چطور هستی چخل هستی iyiyim خوب هستم. Nerelisin yani nerelisin az کجا هستی از کجا میشی کجایی هستی hoşça kal yani hoş بمون خوب بمون güle güle hay goodbye memnun oldum خوشحال شدم memnun oldum. Teşekkür ederim yani teşekkür میکنم. خوب دوستان از یگان شخص نامی او را بخواهیم پرسید چطور میشد پرسیدن؟ اگر از یگان شخص نامی او را پرسیم میتونیم بگیم که senin adın ne senin adın ne senin adın ne benim adım Ali نامی تو چیست نامی من Ali adım yani nomam benim azoni men Ali nomi men Ali benim adım Ali. Nasılsın çiğel hasti çtur hasti teşekkür ederim iyiyim teşekkür میکنم خوبم çiğel hasti teşekkür میکنم خوبم. Nerelisin az کجا میشی کجایی هستی Japonyalıyım yani Japonam yani az Japonya hastım Japonyalıyım. Memnun oldum yani memnun geçtim şad şudam ben de memnun oldum من هم şad şudam. Hoşça kal خوب بمون güle güle hay خوب دوستان این یک طرز دیالوگ یعنی دیالوگ کوتاه می باشد. خوب دو شخص در یگان جا با میخورن و از یکدیگر نام یکدیگر و سلامتی یکدیگر میپرسن. خوب hazırlık çalışması hazırlık yani tayyor şudan çalışma ise yani çalışmak tayori yani tayori hazırlık çalışması. Merhaba günaydın iyi günler
Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoşça kal. Merhaba. Salam. Günaydın. Subh hayır. Günaydın. İyi günler. İyi günler. Yani ruz bakayır. Subh bakayır. Ruz bakayır. Yani iyi günler. Yani az saati 10 gem abedi to saati 3 veya 4 iyi günler gufte میتواند. İyi günler. Ruz bakayır. Ruzatun bakayır. Hoş geldin. Hoş آمدی. Hoş geldin. İyi akşamlar. Yani بعد از saati 4 veya 5 gem iyi akşamlar yani şom bakayır. Hoşça kal. خوب بمون. Hoşça kal. خوب بمون. Okuma. Okuma. Khondan. Okuma. Khondan گفتن گپ. Tanışma. شناسایی. خوب در اینجا دو کس یک دیالوگ دارن یعنی دو کس شناس میشن اونها رو میخونیم. Ali. Merhaba. Benim adım Ali. Senin adın ne? Merhaba. Benim adım Ali. Senin adın ne? Murat. Benim adım Murat. من مرات است. خوب یکون جمله چی میگوید؟ سلام. نام من علی. نام تو چیست؟ مراد در جواب چی میگوید؟ benim adım Murat. نام من Murat. باز علی جواب میدهد. ممنون oldum. Yani خوشحال شدم. Ben de memnun oldum. من هم خوشحال شدم. خوب در اینجا باشد دیلک و زینب با یکدیگر یک دیالوگ دارن اون رو میخونیم. سلام زینب. Nasılsın? Selam, merhaba. خیلی که در درس یکم گفته بودیم هر دو با یک معنا میاد. سلام. سلام زینب. Nasılsın? Zeynep در جواب iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? خوبم. Teşekkür میکنم. تو چی خیلی هستی؟ تو چی دور هستی؟ در جواب dilek teşekkürler. Teşekkür ziyad. Teşekkürler. Teşekkür سجا رحمت یا تشکر teşekkürler باشد یعنی تشکر زیاد. Ben de iyiyim. Teşekkürler. من هم خوبم. تشکر ها یعنی تشکر زیاد. من هم خوبم. خوب در اینجا باشد حنا ile آوستین یک دیالوگ دارن این را میخونیم. حنا پرسید nerelisin? Nerelisin? آوستین باشد نیجریالیم. Yani az Nigerya هستم. Sen nerelisin? تو از کجا هستی؟ تو از کجا میشی؟ حنا باشد ben Almanyalıyım. من از آلمانی هستم. من از آلمان هستم. من از آلمان هستم. خوب. در اینجا باشد can ve öğretmen. Öğretmen معلم گفته دیگه. Can نام کودک است. öğretmen باشد این زن که میبینیم. خوب. Can میگوید günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Bak خیلی که میبینه در این بالا nasılsın میگوید. nasılsın یعنی چخیل هستی. اگر یگام کسی که هم صنف و یا همول و هم دوستی خودمان باشد nasılsın چخیل هستی. اگر از شما کلانتر باشد nasılsınız yani çخیل هستید چطور هستید. günaydın öğretmenim. صبح بخیر معلمim. صبح بخیر معلم. Nasılsınız? Şkhel hastet öğretmen yani muallim der cevap. Günaydın Can. Subhakir Can. İyiyim. Khubam. Sen nasılsın? Tu şkhel hasti. Şkhel kenet sen nasılsın? Yani tu. در اینجا کودک با معلمش nasılsınız گفت. از سبب حرمت احترام. معلم باشد با کودک nasılsın yani şkhel hasti. Can باشد teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Teşekkür میکنم. من هم خوبم. خوب در اینجا باشد پنار خانم و لوند بی یک دیالوگ دارند. پنار خانم. خانم یعنی خانم. پنار باشد نام زن. خانم یعنی خانم. بی باشد برای مرد. Levent Bey yani Canobi Levent. Buyurun. Nasılsınız Levent Bey? Nasılsınız Levent Bey? Bakşiş. Nasılsınız Levent Bey? Levent Bey yani Canobi Levent خیلی هستید.
teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür میکنم خوبم. Siz nasılsınız? شما چی خیل هستید؟ پنر همونون باشد در جواب teşekkürler, ben de iyiyim. Teşekkür میکنم. Teşekkür ziyad, منم خوبم. در اینجا باشد öznur ile sinem, yani öznur با sinem یک دیالوگ دارن. نه haber سینم؟ نه haber؟ نه haber سینم؟ چی گپ ها سینم؟ و چی خبر ها سینم؟ گفته پرسیده است. سینم باشد ایلیک، یعنی هم هر چی در جاش، همش در جاش، خوبی. senden ne haber؟ یعنی از تو چی خبر ها؟ چی گفتم؟ öznur میپرسد سینم چی خبر ها؟ چی نویگاری ها؟ سینم باشد میگه خوبی، همش خوب. senden ne haber؟ از تو چی خبر ها؟ öznur sağ ol, benden de iyilik. Selamet baş. از من هم خوبی. نیهان و مته یک دیالوگ دارن. نیهان پرسید نه و نه yok مته، یعنی چی هست و چی نیست مته. مته باشد işte fena değil. Sende ne var ne yok. işte yani همین خیل. bad ne. از تو چی خبر ها؟ işte yani işte گفتن گپ yani همین خیل همین طور. bad ne? Fena, yani bad گفتن değil yani nes. bad nes. Senden ne var ne yok. از تو چی هست چی نیست. نیهان گفته باشد iyilik, sağlık, yani خوبی، سلامتی گفت در جواب. خب دوستان، از صمیمیت بین شما و کسانی که دیالوگ میگذرانید طرزهای دیالوگ دیگر خیلی شدهش ممکن است. یعنی شما اگر یکم کس خیلی که میبینید دو کس به یکدیگر با احترام بی و یا خانم گفته و میکنن صحبت میکنن و شما اگر با دوستتان باشید میتوانید دیگر خیلی ببینید. خوب دوستان، باز میگذاریم به آیسل و لیلا. آیسل و لیلا. hoşçakal لیلا. اینجا در حال خیر و خوشکنی هستن. hoşçakal لیلا. لیلا güle güle sonra görüşürüz. لیلا باشه در جواب میگوید خوش بیمان لیلا. لیلا باشه در جواب میگوید خی بعدتر میبینیم. sonra yani بعدتر görüşürüz. Görüşmek yani görüşmek. دیدن واخوردن. Aysel باشد görüşürüz. میبینیم تا دیدن. خب در اینجا 13 minut شد. همین دیالوگ آخران رو بخونم. öğretmen yani hoca veya muallim bu Martin یک دیالوگ دارن. Merhaba, senin adın ne? Muallim ve muallim pursit. Muallime belki در اینجا صورت زن هست. öğretmen هم برای مردم هم برای مردان هم برای زنان استفاده کرده می شود. öğretmen yani muallim pursit veya muallime merhaba, senin adın ne? Salam, nami tu çiz? Merhaba, benim adım Martin. Sizin adınız ne? Salam, Neumann Martin, yani Martin'in başı. Sizin adınız ne? Neumann Martin. Sizin adınız ne? Nami şumo çiz? Öğretmen. Benim adım Filiz. Memnun oldum. Nami muallim Filiz bu da. خوشحال شدم. Benim adım Nami ben Filiz. Memnun oldum. خوشحال şudam. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben hem خوشحال şudam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür میکنم. خوبم. Siz nasılsınız? شما چطور هستید? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Nerelisin Martin? Teşekkür ziyad. من خوبم. از کجا میشی و کجایی هستی مارتین؟ سوال داد. İspanyalıyım. İspanyol هستم و از İspanya میشم. Hoş geldin. خوش آمدی. مارتین باشد خوش bulduk. Yani خوشحال شدم. ممنون شدم. خوش bulduk. Yani ممنون شدم. Hoş geldin. خوش آمدی. خوش شدم. yani خوش شدم یا ممنون شدم. خوب دوستان، این بود درس سیوم درباره دیالوگ. خوب در درس چهارم باز از
این دوام میدیم انشالله. خب خداوند نگهبانتان دوستان.